rep kan sia emo shilawemo thiam kan ti zong ani emo nilawemo kan ngai na zong ani emo nilawemo Kanye West hi rapper zinga chuan hu hang nei lian ber pakhat chu ani chianga lom tin show business a hian alang sarber te zinga mi po ani chianga mi je maktak nei le danglam taka ache china wangin mi puite zinga po ama an ngai dan le mudan aphiuna sa hle bokani Kanye West music joy moina sang Grammy dong tu fashion designer chuan tuna billionaire Forbes te soidanin nikum sang hi som pakwa a billionaire list anti chwa khan Kanye West hian billionaire angin in soima se documents lampang engma thelu ana ivesi lawa wangin billionaire list a antel ve talawa Kanye hi tindrimina ang chuak na sa hle a tunkum sang ni som ni billionaire list a po khan documents engma thelu ani chuang lawa wangin antel lo le bokani ama in soidan manga chuan $1 billion thum vel aneya Forbes te chu nasa taka soi selin avunrong wanga chi in thiar na ani ti thengina soi chwaka ma se manilok khan ajil ru athak thutan yang chu atim te chu documents Forbes ne na thelu turina shila heta changa an chu danin ama Kanye West chuan $3 billion nei intima sela $1.3 billion angin an chu saka ti chuan billionaire ani ti hi an puang ve ta ni West hi music khovela le fashion khovela a hloting ema kum engemo achang khan billionaire ni thu alo soi photo china ma se heng athu soi te hi tunai mai khan Forbes chuan apompui ve chawani tuna chuan Kanye West hian engtin nge 1 billion anei dan kan thir ho don ani tak chung chu Kanye West hausak dan chungchang hi chat lei thei ani lawa ma se Forbes milarti hausak na le lutzong chu sak chin te report dana changin he rapper lar tak le fashion mogul hian a documents thelu achangin a hausak na hi 1 billion chuang angin an chu sak ta ni uluk tak le thil chi sang sang West aleiba a poisa mandan alak lu za ta changa an chu tin West hausak na hi 1.3 billion angin an chu saka anu puilai zone nu Kylie Jenner Forbes 10 kumsang ni som pakwa a khovela ma ni tho chwa mang ngeya billionaire no pang bera an puan ayin $300 million velin a house zokani West dan chuan billionaire list jinga atel ve theina chanlian per pakhat chu a pheikhok sneaker company Easy atanga asumlak lu wangani a Easy sneaker brand hi Siam zor chwale semdar na Adidas te kuta a uma Bank of America documents Bloomberg 10 an review na achangin kumsang ni som pakwa a he pheikhok ka changa sumlut hi Kanye West 1.3 billion anei theina tura kung sel tu ani West sum tamber hi Easy achanga lut ani a ma se he rapper hian $200 million baka heng a in le lo lut zong le tin music achanga poisa lak lu anei thau boka Bloomberg te report dan chuan music achanga West sumlut a album masaber college dropout achanga anunungber Jesus is King thank hian $110.5 million velani Valentine Group te chudan achangin heng telek lek chu eng thamma anilo a hausak na tamber hi Easy brand achangin ani Vogue magazine chuan a sneakers te hi the real heroes of Easy Empire ti inan soi hiala heng pheikhok te hi shal akal zel maya milar tam takin anlo votlar thin bok nen antang zara changa minute reilo te chungin online na an sha zongal vat zela chumai baka alei tu te hian an leina manzat aya le tam taka tozokin an shal non le thei bokani ni e billionaire chu ani ma se he rapper hian he aya tamzok dai anei thu hi asoi fo china billion khat chau po ni lo West hian Forbes te atex dan phei chuan 3.3 billion nei ni inain soya Forbes sami tu ma hian til char daning chiam lo ani hi ti te navatex velani hemini vek hian Bloomberg report danin Easy chu nikum chung khan Bank of America Corps 10 $3 billion angin an chuta hei hi shipuileng in fashion industry angong ma zong kha ani tun hi level 2 chawani level 3 a ka san ahun to ti in West hian Bloomberg te ashil nge West til dang nei te chu a poisa fain $17 million chuan stock exchange lama $35 million chen na ina $81 million ram na ya $21 million le a poisa don tur hlut zong $90 million ti ania ma se heti lai vek hian leiba $100 million vel anei mek bokani
Western kumshang shanga asum nei atar chhuana a tweet a lyrics le ama in soidana tang hi chuan thil hi hriat chian har tak mai ani a leiba wang po in alo boy hle to a kumsang ni som panga khan BET Networks te nena West hian easy wangin leiba $16 million anei thu ashila akum le sang ni som paruka a leiba chu $53 million zet ani to thu a tweet le bok heiba ka hian a album pasari na The Life of Pablo ati chua khan poisa nei lo re thei taka thimai tur angin a rep boka heti hian a tweet le a ka unaw te u tuna hian $53 million leiba nein ka ommeka hei hi kapal tlang theinan min tong trai pui ra u hei hi karil rutik takani ti in ti chonrin lo tak mayin tita ila Mark Zuckerberg Facebook CEO chuan Kanye West idea chu tha ati wangle ani chu artist zinga athiam berle artist onto zonga thiam ber zinga mi ni a sha ta wangin $1 billion chu a invest a Alexander Fletcher, Bank of America spokeswoman chuan nikum September tha a Bloomberg te document review nei chu atikani ti a confirm boka ma se shipuileng wang hian update thar ani to shilawani he phei khoka changa hlok na sumlo la lut tur lut zong chu anjin danin $1.75 billion a changa $3 billion ani a West personal accountant David Choi chuan Bloomberg nena la audit fellow balance sheet a thelua chuan West hausak na chu $3.15 billion ani a heta hian athil ngai dang lut zong chu $200 million aya tam angin an chut boka California a in nei pali an chut tela Hidden Hills a in patni Thousand Oaks sami pakhat le Calabasas sami nen heiba ka Wyoming a aram le Chicago ami nen Choi chuan West hian Adidas nen injemna danglam tak an siam ti asoi boka Adidas hi phekhok siam chuak tu le a shal tu ni ma sela West hian a design chungchanga thunei na pum hlum anei thunga anin rem siam na hi kumsang ni somni paruka atop dona ma se mitam tak ngai dan chuan an pahni hian an hlok dun ema wangin an la in kopzui zelan jing bokani West hi no pangte ni laya changin phekhok design hi atui pui to a ama chuan Louis Vuitton nen po anlo thok dun to a tin Nike nen po easy chuak ma saber anlo ti chuak dun to ani kumsang ni som pathum toplama khan Adidas nen an thok ho chana anni hian a design chungchanga thunei na pum phlum an pek theya wangani tuna chuan easy phekhok chuak zong le thomto hi ama design vekani to ani kumsomle pahni mi Kanye West hi Atlanta a piangin Chicago a Australia Zailama kalma hian music producer anga Shetlar ani chin kumsang ni sompalia ahlama saber ati chu achangin mi te shat ani chawa tin ami zemak takawang pon alar pha viau loi bokani West hi best selling music artist of all time ti ani hiala Grammy Award somni pakhat lai mai dong to in tin award dang po tamtak alo dong to nge ani Time magazine 100 most influential people in the world lisa kumsang ni pangale sang ni som panga khan alo lang to bok kumsang ni som pahni achang khan tuna anu pui neta milar le hu hanga zek mai Kim Kardashian nen hian anin date chana kumsang ni som pathuma in hualin me ni som ni pali sang ni som pali khan anin nei ta ni tuna hian fa pali an nei to nge fashion industry po tunla shileng hian nasak takina ngonga dor zong kharni in nunna atana poimo ni lemlo leitum antem ta sot bok hei hian easy sumdon na po angong thayani Forrester Research te soidanin US April thatchunga thomno le phekok zuar tu dorte in shalzat akum masa aya 79% niam turanga yani antia mase heti chung hian easy brand hian tlak chiat na nasatak chu alapum pel theizela achan chu atam zok hi online na shal chu ani wangani hetiang lamsum do na shechiang tak pakhat soidan chuan tunang din huna po hian easy chu anla shal chareng thawani ti ina soi Kanye West le achung te hi atam zok chu arrange kodi Wyoming a an chenga heta hian aran rol na ilut zong chu $300,000 ani ti asoya heta hian mishing sing khat chuang chengin easy city andin mai theiani athok tu te chenna in sakna tur mun la atam tuna tan chuan Kanye malam hun chu a ek khop maya melma le ama ertu tam tak nei ma se tuna chuan billionaire zinga atel santo tak ta ani Milarti News hilo subscribe ve ngeila tiswan upload tharapiang i mai launa turin notification bell ka ilaw metel ngei bokdon nia